tunia no kom wa gaga se nom chu mi sedang hi puin na chom khan hong viral ni pham lai khon sang khuna thu an me khanin thu hen se na the truth ati ti wa the truth ti wa ngule pa ho chon tam ta pi hello di hi na je chu english pa to bal me se pa hal hi chung kom chan he them lo ding ka ta se ni nule pa ho no ji a chu he nge ji video hi tam pi ne upload ta win hi long la piti di tham koi ma chan epsa ham hello la nule pa te se lam no de ho chung kom chan he lo ding hi ji a chu ken kan tha sim ken hi na ji a chu a video pen hi Japan hi ga avia vutiun chitele athu se in ho hi athu se na tam zo pa wang hi chu chom chana khan le do din tin na hi chon video pen ha na ve ma saw tiwin chipya tele athu chu in sei dung ha ei pe la tun a video na ve tin a video ve chai tena chu thu chu in sei du ha. So this is in regard to the recent incident that happened, 2-3 days back. So me myamnasu ubiramani tabiramani videos me am sinkiba, but let us all remember that every coin has two sides. Ko moi ki side of story tabaroi hai. Huzik, please listen to our side of story. So aina ahan bamaktra haijaning badi huzik ki hariba auntie haisra ima haisra ma se lungbiram da leiba natte. She is from Imphal second mardik lakpane. And then aina ngasi haning badi sigi thodok se noina lungviram hain haibasi lungviram gi relate kari su leite madi individually as individual person mana lamle hi bani amson haiba mi adagi ko and aduga amson haiba sina kanara haiga he is the chief of consakul. So amson se consakul gi ning thone ba aduga amson sina kari toba haiga akhoi leilon khunau gi lamdu mana yon thok charakpaneba yon thot lambado akhoi indi kai su khangbi de. So for example noi gi compound da noi gi yum mamang du da noi gi lamdu da mi na yum sagi na la adi kai su haide bida without any prior notice, without anything beforehand la aga lam sagi na la adi. What would you think? Let me just briefly tell you what really happened. Go without any filter. That 6 numitsida JCB puraga yum sanangai landu takke na lakpane ba moise ko laga. And then after akoina khamba matungda we went to them and we requested them earnestly, very humbly akoina request ubane ba asise akoi gi legan khuno gi lamne asi please sabiganu without any prior notice ka idletabida asmain sabiganu horen kona fazana clarity leiraga ngangnaba matungda you can continue your work, but for now please hold tobiyo sabiganu haibaneba ko bizan request ore or workers ma'am sulaye. And then yanaraga moyum chakre. And then the next day amka moy laeba laaga they still continue the same thing. And then obviously akoi su amko chat tabani and then amko chat lure request bizan tore yade si tawganu. There will be a problem afterwards ko but still moina they try to continue their work. Moi gi thabak tawdo yum saningai gi lam takpado taweba aduda leiron khunau gi authority ga moi gi amson gi moi gi authority ga laeba ngangnaraga tawba yaroi ngai haieba. And then they keep on talking about our land akhoi gi lamda yum sagi tawraga moina khami haiba adu khamdu kari gi maram ra su hai deba in video me am yenge ba kari gi noi gi land su hai draga noi like you talk as if noi gi lamda hoina thinga pogumna cookie singa la aga thinga pogumna haiba. Please do not do that khangbra. We all are Christians, we all believe in God ko huzik matam se yamna very tense matam neba as we all know kari issue thok prana. And on top of that we like adding oil to the fire tawudu please tobi ganuba. And then you don't have to include the whole Naga society because of this, because of your individual concern nang mi am purakanuba. As the situation is already worst, please don't try to add oil to the fire. Adu haijaning badi ado my dear auntie, my dear mom, ai ima gumbani ko noina sise ehoi gilamne hardi please bring your legal documents. No legal government
recognize over documents later na nuna kamai na like kadi wakhan leraga ahoi gi lamni haina na claim to ba yabra ba ahoi gi legal khuno gi mingdadi we all have each and everything documented khambra government recognize over document legal document du leye ba adu noi gi kaisu legal kaisu later ahoi gi lamni kuki macha sna la aga phubi adu to bi habdu nang kadi wakhan lege nang wana conscience habas later braba. And then you keep on talking about how people exalted you. Aduga phubi phone su lambi admai to budu kadai the story la aga nang sakat panoba ay yam na eba please like listen to me carefully nang I know that nang nungayam dabayai pesa me am tingura ga lamda roga nang gilam duda to biro like to bayaro happy bedo I understand your concern I su me oi bani ko but that is between you and Amson na wanda kari lam yo lambra ma yina tabado that's not up to us khangbra ahoi ga kari su le de but still ahoi nang wanda fazana request oraga si to biganu fazana ngangnaraga adu taraga you can continue your work haizabane ba adu nang na hosi drama tho ibese kaino ba you shouted this and that in media da kaino nganga like falsely me bu kera involved on badu kari git mai to ba and then to all my dear CSO executives and leaders just because as an issue an incident no in a kari issue thigatabida like I've said coincida front and back lego adudu ama side to kari issue thigatabida no in a lambi thingba adu to budu like why did you do it's my earnest request if you really want the truth to be prevailing magi truth to assemble to prevail toge khangdo ke harde please phazana thigapiyo no gi ama side story khakta tabiganu ba I know like the situation is already very worse right now ko kari thoi ba loina khangna bani but still I am earnestly requesting you situation do kamai na tora kamai tobra kari gi maram de gi thokbra adu pasan thigat piyu and last but not the least very most importantly kananasu antibu imabu exalto bide phubide aduga molest togira natraga rape togira adugumba karisu laite no one even through your phone ko ahoi nang na video ko man number aduda taraga we just earnestly requested you admai togunu lana thokhini adumba nambi ganu phasanga na se ashi togunu hai ba haijabane ba aduga nang na mi la aga phubi admai tobudu kada digi lakpano ba aduga adu request toriba mi rusu nupi ne ko nupa na ngonda la aga admai hai ba na te ba ahoi na phuninga di nupa ani ahum lebudu phuroidro blue and black ta han loidra ba adu na tabida kadai digi no nang na story sakat padu the audacity that you have as a Christian woman go as a mother ay nga eba that is why I was compelled to make this video aduga mi mayamna khangngai di ahoi gi anti haijari base lungviram da leiba sunate ma imphal digi lakpani ko second ma imphal digi lakpani please no let's stop making false allegations false accusations ko let's all hope for the better but never with lies aduga to all my aigi and ima auntie liangmai women society bu aina please aina request tawsaningba appeal tawsaningba di pot se achumba karira pasana thitok piyu adu kari su khangdana mi amagi story khak taraga ko like blindly support obiganu khangbra we all are Christians forget about them but we all are Christians ishort hazaba mi ngaktani so please pot khuding mak se chumgira langira phazana thigat laga ngangna se asumaina media da video namraga tumaina thadoga sandokpadu tobiroi se tobiganu please ko noise waste to say it's very bad without knowing the like real truth ama thigatana please tobiroi se please lai chenu thu se pe ni to ahinsei du hin na zwa bula ka se ma bagan whatsapp dunga hung viral ma ngin na nu la pau ite si alo la le kha hello ho chu english pau hello le me he pau ki ti chu in wi pa ten hello di mo hin chi ya sama ho ga be theding ai lo la ma ho ga he them the ne dinga khan le do tin thu kan ha pho lo de thu ka se le na hon
ngap thu ji hap thu num sa je te tua hap thu lwa ama thu se hi ipham ke ma ngai dan ta khan se den te ase bang chana he kan se den tin ni chun tun e pi hele ga pan ta pai tau tin na la se na ma hele se dang ase na ni pi ase yam tele he chino hi lungbiram khomi ai pon tin na jabala se kin nine lungbiram to imacha relation anei poi ama personal thil a hi in ama nu he lungbiram a hi pun sekem mr in phala kon a hi e ati hin na chief of khosakul ama hin ana ama ko ma he anom dan so ana cho son sa di dan hin na ipi abol ham leilon gam leilon gam achu hichenu ko ma na ki zu a hi in hicheni a chu leilon a kon ching the izal ham khat to ki chi a na to hi nga phot un ati dan hin na to nga phat un lang thu khol phot un lai se na 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 to nga phot un lang thu khol phot un ati hin chule video recorder rong video recorder rong bol loading ki a ki khian a hin ni la lang a nangin drama na hin tha sim in media a na the tha in na zo in na se na hen na thil bol na chan hi mi hiam khat christian thil bowling a hoilo ta hi ati het na dan he ipham hoi ta cha khosa ko lai pham to imitian ipham ama han azo na se hin na jan hiam jong kap lo tan chu thu chu hin na lai thobin na chu thu se na pen moin pen men point ni ma dang hi pon ama hen ni la dan ji khana hoi ta ke wen video recorder ho ma bol lo dinga ni ke ho hin illa ama hin ni la lang ta hen drama aza dam bol na ni kam i bol lo wong so abola e se khum ja ju chinu hin thuta hin khe do hin na thuta hin khe do a ji ya ma media he the dinga he ama ho youtube ma hin upload kinin cha pora cho viral pe hin na thu chen chu mu tho bin line mo se na na thu chen chu thu chu a kitchen he yin na chaban la ka ma hin christian thil christian khali ya thil bowling christian khat dinga hi tabang thil bol kilom sa am ti da na nga se hin tin ban la to e ho lungning na zal ga ga hap thu num chu me cha dang po din ka la video khat im get min na ga hap thu num chu me cha dang hi pun i thil phabol i to e pham ni ki sum ji den to ko sa ku long hi velo chen ama ho he jinka video hong no mu de na ama ho ki delwa enu su si te wa enu pham ama wala ama ho kina za de ho tan na tabang he ya ho i pau lo cho pha pian he yang na mi kina na he ho ke kum le lo ding ti he ai pe nge tunya video ga asiam chu chan hin chen twa la video viral pen do thu sei pen mo a te selam hoi nu le pa ho ne he thiam lo di he je a thiam the ne dinga video khan chi min ten a he yong la video ka sin sim the na chan chu chan hin ten pha dang ki da le video ven an ki mu do ko mu ti win ban la ka channel subscribe nai lo ha lu se te ne subscribe pe lang ban la bula pa na top chana ine bi do si chu nga pa thu ai yong le tu nya ding video chi chan ni chai ta ka te na bon an dam si ta